mwijoro ubwo nasengaga ndikubwira Imana ngo ese umutwaro kuri guverinoma nshya irahiye abarundi ugiye kubatora umutwaro, igitoro kigiye kuboneka, izi ndongozi zigiye kuba igisubizo. Kugeza ubwo umurundi amarira ahagarara nanjye ngahagarika gusenga, ese koko hari ikintu kigiye guhinduka muri guverinoma nshya? Ni isengesho jye nasenze. Bibiliya ivuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo, mu mwuka ntahengamye ntagize gute, mbwira Imana ngo nanjye maze iminsi mvuga nkora nasikia mchoko. Ese uyu ndira ko bucya n'abandi bagiye kurongorana, babura amatare n'abandi baminisitiri batandukanye mu bisata bitandukanye, Uburundi bubonye igisubizo papa. Imana yashwishkurije irambwira ngo ngiyi ndahiro itigeze iboneka mu maso hanjye, ngiyi ndahiro Imana itigeze ibona. Murahira mutarahira, mufeta mudafeta, musinya mu makayi manini cyangwa amatoya, babaha imishahara itubutse inanutse, babaha ibiti bihambaye cyangwa bidahambaye, uhoraho yabwiye ngo ndagushwishkurije ibyo uri kureba, ibyo uri kumva, 0.0. Imana yashwishkurije iramakanira. Imana irambwira ngo ese abarundi bategereje ko neva azabazanira iterambere. Abarundi nibo ndikubwira n'abarundi kazi, mutegereje nyine icyubahiro umubyeyi mwiza se barundi ko ari bubazanire iterambere. Urasubiza yego cyangwa we? Imana yambwiye ngo ntajyo, icyo atanga nicyo afite, ubushobozi bwe naho bugarukira, biriya nibyo, nta gihinduka, nta n'ikindi kindi muzigera mubona. N'aba bagiyeho Imana irambwira ngo dore igihe bagiye kuviraho cyabo nacyo kirabegereye, ntacyo bazi n'impumyi. Kandi ari guverinoma yari isanzwe n'igiyeho byose kimwe, koko ikibazo cyabereye ku mutwe. Niba problema ari umutwe, ntabwo wavuga ngo ukuboko gufite ibibazo, ngo amaguru afite ibibazo, ngo umugongo ufite ibibazo, ngo indi ifite ibibazo. Umutwe wawe ni wujera ubuzima bw'umubiri wawe. Kuko aya maso areba ko wakarabye, donc amaso ni itara ry'umubiri, amatwi yumviriza neza ibirimo imbere n'ibirimo inyuma kandi direct. Akanwa gashobora gutabaza uri kure n'uri hafi mu buryo bwo gutabara umubiri. Imana irambwira ngo ikibazo kiri kuri se barundi. Rero we yashyiraho inshuti ze kugira ngo zitamutera kudeta, yabaha ibirombe bagacukura amabuye kugira ngo bagume batera imbere, ibindi ntibibareba. Imana yambwiye ngo urugendo rurakomeje, uhoraho yambwiye ngo gahunda ni yayindi, nindorere, nitugume mu masengesho, nitugume dusenge, nitugume twinginge, nitugume twiyirize ubusa. Kuko Imana ntabwo yigeze yanyeretse amashami agera muri 4 atazigera ashoboka mu gihugu cy'u Burundi umwami Dawidi ataricara kuri iyi ntebe. Yacitse, Imana yatemye. Imana irambwira ngo dore iyi guverinoma nshyize muri miriwari, yirebe nawe uyitegereze. Hora arambwira ngo reba neva nawe umwitegereze. Ese hari icyo ntakweretse, hari icyo ntakubwiye? Jye mbwira Imana ngo ntacyo. Niyo mpamvu buno tuvugana, mwebwe mugiye kubona Imana. Imana rero ntabwo yajyanye nabo, ahubwo hari ukuntu Satani washobora gusamaza abantu cyangwa akabarangaza mu nyungu ze muri presence y'uwo sekibi. Ariko ngira ngo mu mugambi w'Imana, mu ntego y'Imana, muri presence y'Imana, mu bushobozi bw'Imana, nta kintu kigiye guhinduka, nta n'ikintu kiri buhinduke uretse ibintu Imana yigiye kwiyubakira mu murongo wayo. Abari muri gereza muyirorere, bari mu ntara hatandukanye muyirorere, abantu mwiteguye gutabarwa n'Imana mu gihugu no hanze y'igihugu. Turi mu masengesho y'amezi 3 nayo ntago twibagiwe ko tutaramye kugira ngo dusubizwe personnel, tunasubizwe ku gihugu, by'umwihariko n'umugabane wa Afurika. Ariko wowe uteza amatwi Mbabazi TV 3 uri mushyashyo kandi saboni,
tujye tubasha kubana mu biganiro bya misi yose kandi bikugerereho igihe cyangwa se ubutumwa bwiza bw'umwimerere. Mungu asifiwe sana. Uhoraho avugana nanjye arambwira ngo ibi nze kubitangaza, nubwo utunota dushobora ariko muri hangana, mbabwirije ukuri uko Imana yambwiye, iby'Imana yanyeretse, iby'Imana yampishuriye, ibintu Imana yashyizeho, ibintu Imana yagaragaje, ibintu Imana yerekanye. Harimo nta gisubizo mu kure y'amaso, nta gisubizo nta namba, ahubwo igisubizo Imana yambwiye abantu bagomba gutegereza ni igisubizo cya perezida Imana igiye kubaha. N'ibyo kuvuga ngo esasi iraje, ngo ibiciro biramanutse, ngo amahera ngo y'amarundi agize agaciro, bimwe Imana nyine yagiye iducishamo, ngo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ambasade z'u Burundi zigiye gukora ibyo bintu byose. Nakubwira ngo nta kintu kiri bukunde, nta kintu kiri bukunde, nta n'icyakunze, nta n'igitegerezwa gukunda muri uku kwezi turimo no mu gutaha, ahubwo ibintu bigiye kuba bibi cyane. Ahubwo umugani nabacira n'ikintu nabibutsa barundikazi, iteganyiriza ibyo kurya byawe, ubibika ahantu h'imungu n'ingesi hatagwegwa, mu gihe cy'izuba no mu gihe cy'imvura. Bika iby'umwuka urye umererwe neza, n'iby'umubiri niba ubifite ukomere kubinjya, iby'ingendo mu bihagarike, kuko aka kajagari Imana yarakavuze. Imana yavuze ubu bukene, Imana yarabivuze, ibintu biri kwibonekeza Imana yarabivuze. Donc ni ibintu rero mwe mutegerezwa kubona, ntimubibone bibatungura, ahubwo mubibone ko ari isezerano ry'Imana risohoye. Uhoraho abakuraho mwageze. Mu butumwa bwiza tugiye kuyaga rero kuri guverinoma nshya yarahiye, miriwari Imana yitweretsemo turayibabwira nisanzweho, ndetse n'ubutumwa bwiza tukangurira abantu ngo igihugu kiri muri muvezari, cyandikiwe ibihano n'ibiruta ibihano. Igihugu kiri muri muvezari, danje cyacanye umutuku. Bityo rero Uhoraho nawe aha niho aje gutabarira, aha niho agiye kwitamurura, aha niho agiye kwiyerekana, aha niho agiye kugaragara nk'Imana. Ibyo bitabaye Uburundi mwabusohoka mwese mukabuhunga, mukabusigira neva n'abantu bakeya bashoboka, bo bashoboye kubaho ubuzima butasabwa igitoro n'amahera. Ariko nabo nuko babifite byinshi, stoke zitarashira, ntibagire n'amaso yo kureba ko abene igihugu bagowe, ariko ubundi nabo barabikeneye. Irimo Minisitiri w'Intebe, Baburamatare, mu nzego zitandukanye. Mwabonye ko na neva bamuhaye inka y'agashimwe. Ndi umwe rero wakurikiranye icyo gikorwa gitanguye kinashoje, ndi umwe wasenze mbaza Imana uku kurahira guverinoma nshya, ukuyemo perezida ese Mwami Yesu, ibintu abarundi babona guhema, abarundi baba hari igisubizo cyangwa inyishu babonamo. Ndi umwe wazamuye iryo sengesho ndapfukama mbwira Imana ngo nukuri nuzajyaho ntabwo ari grand frère cya petit frère, nuzarongora si umuhutu si umututsi, mbabarira mu izina ryawe. Ese hari icyo bivuze, hari icyo bisobanuye, hari icyo biza guhindura ku bibazo byari mu Burundi? Hari na kabiri cyangwa byose biravaho? Duha umucyo, ejo tuzatangariza abarundi n'abarundikazi, tubabwire ngo izina ry'Uhoraho rihabwe icyubahiro, ko Imana yimitse guverinoma nshya irimo ndirako buca, yendaho tukavuga ngo wasanga umugambi w'Imana urimo. Ngira ngo rero mu butumwa nkuzaniye ijuru ryampaye, kandi Imana yabashije kumbwira, mu butumwa nkuzaniye Imana yabashije kuba yampishurira ikanyereka iby'iyi guverinoma nshya yarahiye, isanga hindi nimaze igihe n'iminsi bashigaje kujyaho kwaba bashyashya no kuvaho kwabo, dore ibigiye kuba, dore ibigiye gukurikira.
ngira ngo rero niwo mwanya tugiye gufata muri ubu butumwa bwiza. Ngira ngo ndetse umwami Yesu turamwiragije n'Imana Data n'Umwuka Wera atangirane natwe anasozerane natwe mu izina ry'Umunyanazareti, amen. Ubwo ku mpamvu z'iminota mureke duteme tukokora cyangwa dukubite tubanguye kugira ngo twigire. Mungu asifiwe sana. Nk'uko ubizi, nk'uko bisanzwe, nje ni Marite y'Imbabazi TV gatatu, tugushimiye gukanda saboni. Wowe musha, we tumaranye igihe ukande like, umwami Imana akumvire. Rero nashize aba bantu barahiye imbere y'Imana bose n'amasura yabo n'amazina yabo, mbazana imbere y'Uhoraho. Mwabonye uw'Igitega ko bamutongereye bati ugira ibyo uhinduye, ugira ibyo uhinduye. Ngira ngo jewe ku rwanjye ruhare nakubwira ngo Imana yampakaniye, iranyerurira, irerura, irambwira ngo nta bihindutse, nta na kimwe gihindutse, umurongo ni wa wundi, gahunda ni ya yindi. Mbwira Imana nti none bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga iki? Bisobanuye iki? Bivuze ko aba bantu bose barahiye, nta musanzu nta nkunga baza gutanga, ngo igihugu nibura gishobora kutava mu bibazo, ariko hakagira no guhema no guhumeka kwa bamwe. Uhoraho yandahiye arambwira ngo ntarahira nigeze mbona imbere yanjye. Abantu bose barahiye, abantu bose bagiye kurahira, iyi guverinoma nshya yarahiye. Njewe mu masengesho nasenze shyize Imana imbere, indongozi zose zarahiye. Umwami Imana yambwiye ngo nta numwe nabonye mu maso yanjye, nta numwe nabonye mu maso hanjye nduwiteka. Kuko narindi kubwira Imana nti amasengesho atugeze kure, kuvuga bitugeze kure, bamwe banadutuka, donc nivuga butumwa rigoye riruhije. Ese dutenyenye cyangwa duparike byaba bikunze? Imana yambwiye ngo ntarahira rigeze rigaragara mu maso hiwanjye. Guverinoma nshya rero yagiyeho muri iki gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, nubwo abakirongoye bo yenda bataba ari beza, ariko si wenda ntabwo rwose ari beza, kuko ntabwo bigeze bagira umugisha wo gukorana n'Imana mu murongo wo guteza imbere igihugu cyangwa se abene igihugu. Kuko igihugu cyo giteye imbere, igihugu gifite ubutunzi bwo mu butaka, bwo mu mazi, gifite itunga ryo mu ivu, gifite itunga, ivu riramera, nta sida irimo, donc cyo kiteye imbere. Ariko abakirongoye bashobora kuba badateye imbere, ariko mbiseguyeho. Mareka arambwira ngo uko ubonye bagiyeho niko bagiye kuvaho, kandi ni nko kwidigadiga umuntu agatwenga. Koko Imana yambwiye ngo ibi bintu byatobamiye mu isoko, sinzi niba isoko ubyumva, nirifite isoko ikomokamo, ruha ifite isoko ikomokamo. Rero ngo ibintu byapfiriye he? Ku isoko. Umwami Nyiringabo Imana arambwira ngo ikibazo ni indongozi, n'umurongozi mukuru w'igihugu, niho pani yabereye. Mareka arambwira ngo none si intara yatera imbere ikigenga, izatera imbere mu gihugu. Horaho arambwira ngo suruse yabyo byose no kuva ku murongozi mukuru. Niwe ufite ikibazo mu mitekerereze, mu mikorere ye, mu mishinga ye, mu mibereho ye. Ntabwo rero bano bazanye igisubizo kidaturutse hejuru hasi. Mareka arambwira ngo nta gisubizo gihari, nta gisubizo gihari. Ndetse Mwuka Wera hari ukuntu aganiriza umuntu, aba barahiye se je nayaze nijoro, aba bararahira kuruta uko Neva yarahiye, bararahira kuruta uko Bunyoni yarahiye, barahire kuruta uko Barwasa barahiye, barahire kuruta uko Reverend Kuriyo yarahiye. Imana agiye abantu benshi bagiye barahira, ariko se hari icyo wigeze ubona gihinduka? Ndakibura. Cyakora kimwe ge nabashije no kuvuga nanemera na Bwimana nti umuhisi Pierre Nkurunziza waramukoresheje yubaka presidence. Isaba bo nta bindi wabakoresha, nibura nabo bakagira
ibyo bakoreshwa nawe tuzabibukiraho. Imana yambwiye ngo igihe cyaraheze, kiringo cyaheze, igihe bari kuba bakoreshwa ibyo bazibukirwaho. Bari mu busuma. Imana ntikoresha abantu biba. Imana ntikoresha abantu biba. Kandi mbabwiza ukuri, yenda harimo ababyemera n'abatabyemera. Ntabwo Nkurunziza ntiyari umusuma. Niba yari n'umusuma, ni mu maso hawe no mu byawe no uko ubibona nyine mu mbono yawe, ariko Nkurunziza sindabona marayika amunyereka nk'umusuma. Pierre Nkurunziza sinzi impamvu. Ari wanashima, ari nayo mpamvu ngira ngo ntabwo ari Imana yambwiye yenda ndaje nibandanyirize, ari nayo mpamvu Imana yamwubakishije ibiro bikuru cyangwa se ofisi nkuru cyangwa se inzu nkuru cyangwa se presidence y'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo mwese murayizi ko ari agakura, ari presidence rwose ugereranyije muri Afurika, ijyanye n'u Burundi uko buteye imbere n'uko bwari buri. Donc bravo, twavuga ngo coup de chapeau kuri muryango wa Nkurunziza wasigaye. Nigarukire rero, marayika arambwira ngo urugendo uko rwatangiye nta gihindutse, nta kigabanuka, nta gikurwaho, nta n'icyoroshye, ahubwo rubandanya kujya nyene. Aba rero bararahiye, abandi barabarahiza, ariko indahiro yabo barahiriye iki? Ese barakizi? Iki ni uko ijuru ryambwiraga. Ibyo barahiriye barabizi. Ese bazarahira, barahire kungamburukira? Ese bazarahira bari kubona aho ngeze nza? Donc aba barahiye bari kubona Imana higeze ije mu gihugu? Ayo maso ntayo bafite. Ese barahiye bari kubona aho igihugu kigeze? Barahiye bari kubona aho kiri kuva naho gishaka kujya? Ibyo bintu byose ntabyo bari kubona, ntabyo bari kubona. Uhoraho rero arambwira ngo biriya ni nka anniversaire z'abantu, biriya ni nk'uko wavuga uti ufite umunsi mukuru yubire, narasezeranye reka ngire yubire, twese tukaza kuryama amafaranga. Gihe marayika arambwira ngo nta n'igihe gihari cyo kuba batinyuka ari abafite ubwenge bwo kurahira. Igihugu aho kigeze naho kiri cyari gikwiye kuba kiri mu nziba cyuho, ari umuntu wa mu nziba cyuho, kikayoborwa n'umuntu umwe w'icabwenge. Abasigaye mwese ngira ngo uretse ukuboko kw'Imana, uretse ukuboko kw'Imana no kugira ngo cyongere gifate direction gisubire mu murongo cyangwa mu ibarabara cyerekeze mu nzira y'amajambere, inshuti yanjye, hazacu wambaye. Ni ikintu kitoroshye, ni ikintu kigoye, ni ikintu kiruhije. Nabwira umuntu wese udukurikiye cyangwa se uri kutwumva, nakayobera bahinga. Rero uhereye kuri Prime Minister Bwana Nyakubahwa Ndirakobuca, nta gisubiza abarundi nababwira ngo nimwitege. Ijuru ryashwishurije riramakana, nta gisubizo mugomba kwitega. Ibiciro bigiye kuguma ahubwo biduga kwa kundi, igitoro kirabura kwa kundi, kajagari kariyunganganya kwa kundi. Neva yibereye mu biharage, mu mvungure, yibereye mu mirima, yibereye mu nkaze. Neva impano afite ni y'uburimyi n'ubworozi. Iyo ni ingabire yiwe vraiment, ni ingabire ye asha. Ngira ngo ahubwo umuntu rwose wabimwigishije, Imana ni umukozi w'umuhanga. Ariko ibyo byo kuvuga ngo mutegereje, ngo murindiriye, ngo muri kureba, ngo murumva, ngo murabona, ngo donke, ngo vraiment, ngo jusque, nta kintu kizima gihari. Gahunda ni ya yindi, uretse ko jewe ijuru ryasobanurira ambwira ngo kurangara uzi ibyo ari byo no gusamara. Gusamara uzi ibyo ari byo. Izi ndahiro n'ibi byose biri kugenda biba nk'utujeste
tuntu twipasa tundi dukata ni uburyo bumwe bwo gusamaza abasengaga, gusamaza abizeraga, gusamaza abari ku izamu, kurangaza cyangwa gusamaza abari mu nderuzo y'amasengesho n'abari bayitwaye n'abari bayiteruye. Niyo mpamvu rero jye nasenze mbwira Imana nti urantunga wa mubyeyi we, urantunga yewe dawe, nkavaho nizera, nkavaho niringira ko ibintu bifasha indi ntumbero ntayo, ahubwo aba barose uko bagiye kwigwizaho itunga mu ndwi isigaye, kandi aba murantunga jye nabonye bashigaje agahe gatoya cyane, ari abarahiye uyu munsi, ari abari basanzweho, bashigaje agahe kanzu urgunya gatoya, bakavaho bose, bagahirima bose. Rero hari abasenga, hari abiyiriza ubusa, hari abamaze iminsi babisengera. Nagira ngo twimbike, mbaho umucyo umenye ko ugomba kugenda, mbaho kuri kuvuye mu ijuru, mbahe umwigengesero n'umwitwarariko no gutenyenya no gutegera ubutumwa bwiza, ntimugwe mu ruzi mugwita ibiziba. Kuko ibintu bigeze iyo umwana arira mama wiwe ntiyumve ko umwana ari kurira, urumva ni akamaramaza, urumva birenze ukwemera, birenze ukwemera vema, birenze ukwemera. Nzokwama nkwizigira, zikutazomemukira, ninara mukangowe, zizigira Yesu gusa, zizigira nyiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Uko bukeye nzaba nizigira umwami wanjye, mu bizombako byose zizigira Yesu gusa, zizigira nyiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Muri cigwa n'umuco wamwe mu Imana yera, iyanjana sinemba, nizigira umwami wanjye, zizigira nyiriho, kugeza ubwo azacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Dusomye ku mazi, Yesu aguha umugisha, kandi uririmbye rimwe abasenze kabiri. Nabwo ni byiza ko iri sengesho turisenga. Turagushimiye mu izina ry'Umunyanazareti. Ngira ngo marayika yansuye arampishurira, arambwira ngo hari amashami natemye adashobora kumbura cyangwa gutoha cyangwa kumera umwami Dawidi ataratangira kurongora. Ishami ry'ububanyi n'amahanga riratemye mu Burundi. Ntabwo iki kintu nta mbaraga izo arizo zose wagishyiramo ngo gikore. Ari abafunze barengana, ari abafunzwe mu mahanga, nyine bafungiwe mu mahanga, ari ibi muri kubona na Amerika yinjiyemo igasa ni yanku Burundi, nirakarira Burundi. Ibi byose iri shami riratemye, ntabwo rishobora kumera, ntirishobora gutoha mutarabona umwami Dawudi. Yego, marayika arambwira ngo rero ntabwo Amerika, kuko u Rwanda ruturanye n'u Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, Zambia, Malawi, ibi bihugu byose byegereye u Burundi, turi ku mugabane umwe, cyangwa ushobora kujya ukoresheje ubwato cyangwa n'imodoka cyangwa n'amaguru. Marayika arambwira ngo ibyo byose
nta gihugu na kimwe kidafite imbohe z'abarundi, kandi nta bushobozi abarundi bafite bwo kubohora izi mbohe, kandi zose ntabwo ziri mu byaha. Nuko ijuru ryabiretse uko nyene. Mareka rero arambwira ngo urebe n'abakure. Ubwo ngarutse kuri ibyo bintu marayika yahagaritse ntibyavase, ntibimere, ntibikore, bikaba systeme zimeze nk'izibanye cyangwa nk'izapfuye. Biza kurangira na Amerika iri kugaya neva, isuzuguye abarundi, ariko ngira ngo nta murundi ukwiye guhungabana, kubera ko Amerika izabakunda, muzaba inshuti, muzagenderanira, izabaha. Sinababwiye ko Uburundi buzava muri francophonie bukajya muri English. Ibyo mubyitegure nk'umuhanuzi, Imana yarabimbwiye, Imana irabimpishurira, Imana irabinyereka. Niyo mpamvu rero Amerika biriya byose yavuze, gusa nyisabe nibishaka kubaho no kuramba, yubahe abarundi. Niba perezida wa Amerika ashaka kuramba ku butegetsi, gukomera ku ngoma, yubahe abarundi. Naba mubona aba barundi bimbonera kure bica, birirwa bafunga abantu, mbese bibigarasha, nabo bihanye n'akanya kangana nesase kuba bahinduka bakababarirwa. Mugabo imitima yabo irafunze nk'imwe yo kwa Farawo, biragoye. Simpamya ko byapfa kuborohera, kuko nta matwi bafite yo kumva ubutumwa bwiza, nta maso bafite yo kubona ubutumwa bwiza. Bityo rero niyo mpamvu Uburundi bwahindutse isina ngufi, umuntu wese acaho urukoma cyangwa se urubabi. Mungu aduhurumiye kandi adusamere. Niyo mpamvu rero mwabonye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibasiye igihugu c'abaturanyi cyiza cy'u Burundi. Si uko Burundi ari buto, si uko Burundi budafise, ariko sahizi ngo habaho igihe cyo gutera imbere n'igihe cyo gutera inyuma, igihe cyo gukomera n'igihe cyo koroha, igihe cyo gusenyuka n'igihe cyo kubakwa, igihe cy'ubuzima n'igihe cy'indwara. Wasanga ari cyo gihe rero n'Uburundi muze kureba igihe burimo kiraba ari icyo. Ikindi cyihutirwa nanone mugomba kumenya, ibijyanye n'amahera, amahera yataye agaciro. Amahera y'amarundi cyangwa se amafaranga y'igihugu cy'u Burundi, iri faranga ryarakorotse kandi riracyakoroka, ntacyo wakora rero ngo uritangire, ntacyo wakora ngo uriramire. Ntushakura imikawa byihuse ngo urariramira, ifumbire mvaruganda uyikure. Ikawa yerera imyaka ingahe? Ibyaba n'ubundi bimaze kwangirika, ikawa yajya kwera udashobora kubirekepera. Ifaranga rero ryarakorotse, rita agaciro, kubera ko nta dolari riri kuhagera, ni amarundi gusa. Ngiri ry'irindi shami rero ryatemwe mudashobora kubaka, nta n'uwaryubaka ngo rikundi. Kandi iryo ni naryo ryateje akaga mwabonye, ubwo nta gitoro wabona mu gihugu, mu ntara iyo ariyo yose, ariko mu butaka kirimo. Ariko ntushobora kuvuga ngo urumva ngo mu Burundi ubu hari igitoro. Oya, na Tanzania ubu ngubu Yesu yagize kuno ayihuma amaso, nta bufasha na bukeya mushobora guhabwa kandi yarababyaye. Nicyo kikubwira rero ko umugambi w'Imana ubandanyije kandi ukomeje. N'uzaza akakubwira ngo ndi umudiaspora, ngiye kubaha igitoro, ndi umudiaspora, ngiye kubateza imbere, uri kubiba ahantu Yesu yagomoroye, uri kuvoma bihita. Ntabwo bishobora kuba bigiye kubakika kandi biri gusenyuka. Ntacyo rero wakora ngo ibi bintu bishyire mu murongo. Irindi shami rya gatatu mugomba kumenya ko ni igisata cya politike hangaje imivugire y'abanyepolitike b'abarundi, ndetse mwebwe mubizi kundusha. Uretse abari muri opozisiyo mu mashyirahamwe, njye simba muri opozisiyo, ariko simba no mu murongo w'abari gusa navuga w'abatari opozisiyo. Njyewe ndi umukristo, nzama ndiwe, nzahora ndiwe mu bintu byose gushika gupfa. Ni ukuvuga rero uru rurimi rw'abanyepolitiki rwaratewe
rurimo ikibazo gikomeye cyane udashobora no kuvuga ngo urakosora ngo uko wabyumva ngo ubikosore ngo ubihindure. Oya, harimo ikibazo kigoye kiruhije kandi ubwo gishingiye ku bwonko n'ubwenge n'imitekerereze. Wowe uri hanze cyangwa se wowe unyumva uzajya ubona ahantu wahindura, ubone byakunda, ubona ahantu wakora ukabona ko byahita bijya mu murongo. Mugabo rero bari kuri vora aho ntaho babona, barasinziriye, bari mu itiro nyatira ariko rimwe ryo mu saa 11 saa 10 z'igitondo cyangwa saa 9 y'ijoro. Niyo mpamvu nta disikuru ya Reverend kuri yazababwira ati nimwigisha abantu kubimbonera kure. Nuri mu nda nujya gutera inda umugore wawe umubwire ko ugiye kumutera inda y'imbonera kure. Ubwo urumva ibyo ni iterambere rye. Kandi ababwire ko umuntu wese agatumba ku kandi agomba kuba ari imbonera kure. Noneho abatabyemeye buhoro buhoro bagomba kubyemera. Ngira ngo imbaraga rero bashoye mu gihugu kugira ngo abantu bacike babe imbonera kure, ni nazo ngaruka bashoye amahera menshi, bashora umwanya munini. Abanyepolitike barangariraho aho kwigisha uburimyi n'ubworozi, aho kugira ngo bagire imibanire n'amahanga, bigisha abantu kuba imbonera kure. Kandi rwose mwabaye n'imbonera kure zo ku rurimi, ariko mitima yanyu ntabwo iraba imbonera kure bamwe na bamwe. Niho rero uzumva na Evariste nawe aza akahita ababwira ati ubu buri munsi hasohoka kontineri zirenze 3 z'amavoka. Iyi ikaba ari bizinesi, nejeje toni 10 z'ibiraya mu rugo rwanjye. Ubwo rero disikuru z'abanyepolitike zigomba kuba zifite indi mbaraga iri kuzisenya, indi mbaraga iri kuziyobya, indi mbaraga iri kuzikubita. Kandi ibyo bikahita bifata minisiteri zose, ugasanga mu gisoda byunyutse, mu gipolisi byunyutse, naho mu mbonera kure byunyutse. Noneho byagera mu bakenguza amateka no mu bashinga amateka, abo mwari kuvuganira, abo mwari muhagarariye byunyutse. Noneho byagera ku mutwe w'igihugu, ubwo ni kuri perezida, bikunyuka, ibiturire bigahita bibona inzira. Buri muntu wese akidandariza ubutare n'abantu biwe. Nta nubwo mushobora kubaka minisiteri y'ububanyi n'amahanga. None se niba muri Amerika muri abantu 10 mwese mugemura amabuye y'agaciro, igihugu kikagemura nk'ibiro toni, umwene gihugu nka Gwasa, umwene gihugu nka Reverend Kuriyo, niba igihugu cyohereje toni 3 cyangwa 10, wakohereza toni 40-50 ziwe ku giti cye peke yake. Bundi ubwo Amerika ihita ibabona nk'akajagari ko nta gahunda mufite. Kereka ibintu bisohotse kuri karangamuntu y'u Burundi bikaninjirira kuri karangamuntu y'u Burundi, icyo gihe n'amahanga azasanga u Burundi buri hamwe. Ariko niba nje nkeneye amabuye y'agaciro nka telefoni i Burundi, umuntu naka kayangezaho ibyo nkeneye byose, bikaba uko igihugu kikagira uko gicuruza, bene gihugu mu ndongozi bakagira uko bayacuruza, sefine. Amahanga ahita banyuzamo iki? Ijisho. Uyu munsi rero twabonye komite nshya irahira, iririmba, banezerewe bajya gusinya, baragaruka barasinya, batanga icyubahiro, abandi barahagarara, abandi bakoma amashyi, abandi baranezerwa. Imana iravuga ngo biriya ni fete barimo, biriya ni ibintu barimo byabo bidafite iyo bishobora kuba bizabageza cyangwa bizabahesha undi mugisha. Nta kintu na kimwe ku Mana bivuze. Yenda uranyanga untera ibuye, mbisubiyemo, ku Mana nta kintu na kimwe uko kurahira ntacyo bivuze. Ni amahera mwasesaguye nk'uko n'andi muyasesagura. Igihugu ntabwo kizi situwasiyo kirimo kubera ko perezida atabisobanukiwe. Kandi nta kintu ushobora guhindura kuko perezida wadahindutse kandi perezida watabibona, ntabwo uzamurengera. Gavani wa Gitega ntabwo uzarengera perezida ngo ushyireho ayawe mabwiriza cyangwa ayawe mategeko. Ntuzavuga ngo intara yanjye igomba kuba ifite igitoro, ngo ibyo by'intara ngo nzakitumiriza Tanzania, ngo intara yanjye izaba ifite amahera mvamakungu. Byabe bibaye ibihugu bibiri. Umurwa mukuru
w'u Burundi Bujumbura, n'ibyo bavuga ngo bari guhungisha ngo ibintu byose babijyana Igitega, babishyira Igitega mu nyungu zo kugira ngo umugambwe bawubake mu nzu indani n'imbere muri bo, ni ukwihenda no kwibeshya. Nibyo by'ibi marayika areba akavuga ngo narebye banyeretse Yerusalemu, noneho jye nitegereje ndarira. Mwebwe Yesu mumwereka umurwa, mukamwereka igihugu, mukamwereka buri kimwe cyose cyo kugira ngo bibe bifite intumbero cyangwa se umurongo naka, ariko muba no mu masengesho adashira. Yesu ibyo byose arabireba wakarira, wararira, kuko mwatangiriye ahantu habi. Ntabwo mushobora kugarura igihugu mu murongo, kubera ko suruse fondasiyo y'ibi bintu ntabwo ari iy'Imana. Mugezemo imbere ntabwo mwigeze mugwanya kiranga, ahubwo mwaramukujije mu muha intebe, araganza arakura, hinduka urugirwamana rukomeye cyane. Noneho mwongeramo ibintu by'imigambwe, mwimika ibintu by'abahutu n'abatutsi bihinduka agashobera abahinga. Uyu munsi wa none rero temba hageze sendi de defudede, ni mwebwe mugiye gutakaza umwanya kandi mutazongera no gutora cyane rwose. Imana igiye kwimika perezida mushya, perezida mushya. Buno tuvugana rero nta ndongozi n'imwe igaragara mu maso h'Imana, ari abarahiye ari n'abatarahiye, bashobora kurokora igihugu cyangwa gucungura igihugu. Nta n'umwe. Kubera ko Imana yambwiye ngo ikibazo ni perezida, ntabwo ikibazo ari minisita, ntabwo ikibazo ari umukuru w'abasirikare cyangwa abapolisi Nyamiramabi. Ikibazo si n'icyo cy'imigambwe, ahubwo ingorane ikuriye izindi yibereye muri nyine cyubahiro umubyeyi Sebarundi. Kandi ntiwabimuhora kuri biriya akora, n'ibyo ashoboye, biriya ayoboye n'ibyo azi, ubushobozi bw'ibyo ariho n'ubwo nyene. Wimubaza ibindi. Harimo n'abantu ngo bategereje ngo buriya neva ngo mu mwaka uza ngo azazana iterambere, ngo mu mwaka uri bukurikire ngo niho neva ngo tuzamubona neza, ngo buno ngo habaye covid, ngo amahanga afata imyanzuro n'ibihano, ngo donc hakaba impamvu zigaragaza cyangwa zibonekeza ko icyatumye Burundi budatera imbere ari icyo ngicyo. Mwitegereza neva ko ari buri buzana iterambere, murihenze cyane. Igihe cyo gusenga, amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi, ushaka kureba Imana. Amahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa hasendereye amahoro. Umutima uzatuza, umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Umutima uzatuza, umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira masengesho. Turagushimiye Mwami Yesu, watangiranye natwe ivugabutumwa, ukomezanyije natwe kuvuga ubu butumwa bwiza. Turagushimiye n'uyu munsi wahagararanye natwe dutangiye iteraniro no kurisoza. Mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe. Uri Data, uri Umwami, uri Umukiza, uri Umurengezi, uri Umutabazi. Wumvise ubu butumwa bwiza bumuhe gukira.
wumvise ubu butumwa bwiza ntapfe ahubwo abo muragwa n'ijuru n'isezerano. Haleluya. Kandi turagushimiye mwami ko iyo uvuze biba wategeka bigakomera. Uha umugisha buri muntu wese rero wahagararanye natwe akabana natwe mu mwanya mwiza nk'uyu duhaye. Amen.